Ubucuti zagize umusaraba n'uburyo mu gucara kuri YouTube Imana wahezagire ndabaramukije kubakumbura harashoboye umunsi mwinshi mutambona cyangwa tubavuga ubutumwa ako ndagenda garutse haravuze akabazo ariko batugire neza ubu ni sawa Imana bampezagirire mbere kugira icyo tubona rero kamaze senge Mana acurumije Mana nyirijuru ndakotsa ahantu Mana nicinje kuvuga ubutumwa uweze mutatufu wawe Mana ahandindire agira icyo anyigisha Mana agira icyo avugisha cyo kubwira ubwoko bwawe Mana uzumvuza aya majambo azagira icyo abamarira Yesu Kristo agira abakora n'abajyana icyo nivuga ahantu Mana ntabari njyewe niwe kuvuga nakagenda kubivugisha niwe umugisha Mana uzayumvisha amajambo niwe amasomero nawe majye mumbera umugisha twebwe Yesu Kristo umwami wacu amen utuzanye Mana tugire neza ndabarusha kandi icyo tuvugana ndavuga ingoro z'Imana Imana indinze imisi yose mutambonaga ni Imana ikomeye ni Imana igira neza ni Imana y'urukundo ni Imana y'ibitangaza kandi ikindi tuzatuvuga tutaba kutubabwira ni Imana yica kandi kanakiza nitwari kuzimuka nakurayo nta n'ikenesha nta n'ituma umuntu aronka akira muraza ahantu byanditse batugirire neza iyi Imana ituma tuvuga ubutumwa tubwira abantu uko Imana imeze cyangwa ibyo barakoze nawe ngenda arabona umwanya cyangwa ntaremererwa kuvuga iby'Imana yankoreye byose ngo ndabitorera kuko yabikoze ariko ntacyo nzahabwa uwo mwanya ndafise ubutumwa nzavuga cyangwa se no gushinga intahe kuko iby'Imana inkorera cyangwa yankoreye ntabwo nanjye nabyigumira kuko nanjye nyarumva intahe z'abandi kuko nanjye muzayumva Imana tugirire neza iyo twumvisha intahe z'abandi bantu biratwubaka Imana tugirire neza nibabwira ibyo Imana yankoreye muzabyumviriza kandi bizagira icyo bamarira igituma batubwira dushinga intahe cyangwa tuvuga ubutumwa si ikindi kugira ngo ubutumwa uzabwumva uzagikira ubumarire niba ari ubutumwa bwatanzwe bwo kuva mu byaha iyo wabyumvirije kuva mu byaha nyine ni byiza Imana irabishima niba ari ubutumwa bw'abantu mwitegura ikintu runaka kigiye kibe iyo bimenye iyo kiza kigusanga ntacyo kigutwara tutageze umusaraba mujye muvuga ubutumwa umutitwaje ngo wibure utumuzi wisure umuryango w'iwacu wisure ubwoko bw'iwacu ubutumwa n'indi bukorwa muri amasura z'uwabuzanye inshuti zawe z'umusaraba Imana tugirire neza Mana mvuye abantu batanga ikigira 10 kandi ngo banihane ariko abo byashikiye ko ntibyabaguye amahoro n'umwanya ndi mu ngaruka y'ubwo butumwa navuze sinabonye rero ikintu kibi nabwiye abantu simbona ijambo ngewe kuvuga ngo simbona ijambo rihambaye n'abazabwiye abantu kuvuga abantu ngo Imana navuze ngo nibatayigira 10 kandi banihane iyo si yo mpamvu yari kumvamo kwicwa Imana tugirire neza kumaye mura ko ndakosha navuze kumaye mura ko nta mpamvu yo gutuma nahamwa nk'uwisha umuntu Imana tugirire neza Ndoze umusaraba kwihana birakenewe kandi Imana niba bavuze ngo abantu bakadibirane siko babona ko batunganye ibyaha yibona
ariko n'uyu mwanya ni hatari, ariko nta kimana irabizi kandi n'impembo y'ababa bavangira nabi yarateguwe, impamvu irahari. Nanjye impembo yanjye yuko vuba ubutumwa bw'ubwo batabikenewe nanjye birahari, batugire neza. Akaba tuvuga nyine musanzwe muzi nta byaduka nzanye ndavuga ikintu twatu byabiri muri Bibiliya naho kandi mujye mubimenye neza. Hari ukuntu turimo turahendwa n'abaturongoye cyane cyane abavuga butumwa, yewe n'umwitero mwavuga butumwa mwe nibo murahenda abantu mwabona mukabataba kandi abantu baba bizeye. Bibaze uko abantu baba bakwizeye uri murabwiza ubutumwa bagwaza amaso ntugashyiramo ikintu cyo kubahenda. Genda baza mbise imbabazi inshuti z'umusamye kujyana kuri YouTube nimwumva navuze nabi ngaba nihenze uzagira ikigongwe ntabwo azaba ari ngewe kuzaba urimo kwihenda. Ariko nari kundi rero umuntu arimo arahenda abantu akabishyiramo n'inguvu, wowe wayo ugasanga si uko yihenze ahubwo nyine nuko ashatse kubyigisha. Batugiriye neza turimo bavuga ubutumwa nyine turimo turabya abantu, reka nabivuge binashobora kuvuga ubutumwa umuntu urimo uragaragara nko ku hari hose ubwiza abantu ubutumwa ukavuga ibintu bidahanye n'ibiri mu Bibiliya nyine kandi ukavuga nyine bikomeje. Batugiriye neza, Imana izabiguhanira. Ariko igihe n'umubabariro rero abana bavuze nabi hazabonye ni cyase akukura umuntu wenda kumandiko ukaza gusanga kumbe wasomye nuko bigishije ntabwo bihuye. Ngiye muzambabarire kweli zana rihenze ikimaze cyasebe nk'imbabazi. Hari umunsi umwe nandi muzi ubutumwa kuri YouTube n'umufite pastor umwe arimo arabwira abantu ngo inde tuzajya barutana akazi agaciro. Arabitsinda agira byigisho umwanya muremure abuza abantu kutakurikiza iby'indoto. Ngo kino bazirota ngo bazigira ngo ntibazaziha agaciro. Rero tukibaza ko ari Imana tuvugana no mu ndoto, Imana ye tuvugana no mu ndoto kandi twenyine. Yusufu niba arahuye n'ingorane byavuye ku ndoto. Urya mwami wagiraga nani Daniel asiguraga indoto zazamuteye ubwoba. Niba ariwe nani bikamabere yakozesheje ibikoresho byo mu rushengero, Imana iramwiyereka. Daniel niwe wasobanurira indoto abanyamari bazabananiye. Dubuto sizi kuntu bagura abantu ti muze birukana indoto ari gihe wazirukana zari nziza zaje kukuburira, zaje kukuzanira amakuru meza, zaje kukubwira ibyo nabyo. Rero bari kubwira abantu tuze gukota n'umunsi umwe aho kweri wabishobora kweri. Batugirira neza kuko ndabisanga natwe vuga ubutumwa harimo turimo turabya abantu kweri. Apara kwigira agakomeye akora tugisha abantu ibitari byo. Mara tubabarira Mana yanjye kadusoma mu Matayo 23 n'imisabi ngayo uraza kuyimarira. Yavuze ngo Yesu abuza abigishwa gukurikira iby'abafarisayo. Imana tugiye neza. Yesu abuza abigishwa gukurikira iby'abafarisayo. Nayo Mwana yandabwira ndi murebe mujye mureba neza abantu b'Imana ubutumwa tuba tubazaniye ukuntu bumeze. N'inyigisho zabwo tuba twataze. Imana tutabare nawe bari ndifisiye ubwoba. Nagize ubwoba umunsi muri ako kabita nyuma y'indwara tuburahera. None sinavuga ngo tudukurikire Yesu abuza abigishwa gukurikira iby'abafarisayo. Imana tugirire neza. Ndabumva ijambo ngangaye nawe nyine uzahimarira. Aravuze ngo maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose.
nuko ibyo bababwira byose mubikore mubyitondeye, ariko ntimukurikire ibikorwa byabo, kuko ibyo bavuga atari ibyo bakora, kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara, bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kwikoza ko n'intoki. Imana itugirire neza. Tuzanye umusaraba ahantu honyine ashaka wahimarira, ahantu honyine uzahimarire. Tuzanye umusaraba hano ngenda ababwira ngo muri kino gihe ko nakera hose ibyari bihari, muri kino gihe abakozi b'Imana benshi tumeze nyine nk'abafarisayo, kandi birabaje kumva twasoma Bibiliya. Ni ahantu henshi Imana yagiye igana abafarisayo, bantu b'Imana benshi ugenda ubisangamo avuga abantu b'abafarisayo, wumva ni abantu bamupinze kugera ku mwisho. Zari intagondwa abafarisayo, zari intagondwa. N'uyu mwanya rero baracyahari, n'iryo zina iracyakora, n'abafise imitima z'abafarisayo baracyahari. Hari umuntu ukwikoreza umutwaro we batakwikorera, nk'umuntu wakubuza kuvuga ijambo ry'Imana ariko akarivuga, akabikubiza mu buryo butaboneka ku jisho. Umuntu akaguhiga agashaka kukwica kubw'ijambo ijambo ry'Imana kandi nawe arivuga. None umva ndabaye nk'umufarisayo, nk'umuntu udakeneye ko uwa mupasiteri yatera imbere, cyangwa umuntu udakeneye ko hagira nk'abandi bantu basigwa bavuga kuko yasizwe ugasanga afite ishyari. Uwo ni umutima w'igifarisayo. Tuzanye umusaraba nk'umuntu, ariko se niba tuvuga ngo twitonde turabe neza ibyo bavugishwa cyangwa se abakozi b'Imana batubwira, niba bidufise ikimaze. Mbega bene wacu ngo ni iki? Ndakeka kuba umukozi w'Imana mubi, umukozi w'Imana uri muri abishya ndakeneye kubwira, yego ari byo murakubeshamo ukabivuga ko tubyo mbese umuntu arabeshya. Hari n'ibindi rero bikorwa mu bwenge ntutahure. Ubuhinga bwabaye bwinshi, hari abantu bisha abandi imitima, abantu mukica abandi imitima, bakavaramo umutima wo gutekereza, bakavaramo abantu ubwenge, ibindi biza bikifata uko kumutana nuko babageze. Bandi mangiye maze kubona menshi, nabonye byinshi, ariko ntacyo ibyo byinshi ndavuga buno ko sinapfe guhisha, nzavuga mu ntahe. Uzaba kigo tu azira ntahe yanjye, Imana tugire neza, kuko ni ibintu biterwa biri mu isi. Turimo turigisha ukujyanye n'inyuma n'Imana n'uko Imana igomba. Bandi b'Imana bahaye ibango ryo kwigisha abandi, nitwiyubare. Aho Imana ibwirisha Yesu abwirisha ngo mwitondere ibyigisho by'abafarisayo bababwira, mubikora ariko mubyitondere. Natwe rero mujye tujya kuvuga ijambo ry'Imana, turyitondere abantu b'Imana, kuko ibyo turimo turavuga bizadukoraho. Niba yagize umuvugabutumwa aho yavuga ubutumwa bwiza, ahubwo ukavuga ibica abantu intege cyangwa ibivana abantu ku Mana, ahubwo bikunyuka. Niba amajambo tuvuga atari kugeza ku Mana, ahubwo nayo noneho ko bakora ko burundu, niyo turimo turakorera iki? Tuzabiranirwa tuzagira umusaraba. Niba muvuga ubutumwa buri wose, Mana y'isi n'ijuru, nitwiyubare. Yesu abwira abigishwa abari ishengero n'abigishwa biwe, ati abanyabwenge b'ibyanditswe b'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose, nuko ibyo babwira byose mubikore, mubyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa byabo, kuko ibyo bavuga utabyo gukora. Natwe rero turafise abavugabutumwa cyangwa abakozi b'Imana runaka,
ibyo batubwiye ntabwo aribyo bakora kuko ariko Imana tugire neza si bose bafite ubwo bushobozi bwo gutara niba inyigisho z'uyu muntu nziza cyane niba imbere ko kituma tureba tukabyemera kubera iki nta kintu cyakubwira uri muri agwe cyangwa muri agwenda atari umwuka wera bwo mu Imana niba gutahuza ibyiza n'ibibi timwe tubaza kwigisha abantu jeweho ndaragira ubuntu ariko nawe ndashobora nawe ugira ubuntu umuntu ashaka kuguhe ndimo nakubone ukabona ko aguheze kwere kubera iki ufite icyaje gutahuje hari n'abandi tutwaruko kuko hari abantu ubona bavuga ubutumwa cyangwa se b'abakozi b'Imana ugasanga turimo turashyira ko amarangamutima ugasanga umukozi w'Imana avuze ubutumwa ntumukuze ubundi avuga ngo mukamukunda ngo ujye urya avuze ubutumwa ngo aramfasha yemwe abantu b'Imana nako biduye kujyo ugufasha kumbe yavuze yigishije ibijyanye n'uko umutima wawe ushaka ujye runaka yavuze ngiye gusifashwa ujye runaka yigishije gusifashwa ko basaba bemeza muri Imana kubera ugiye ugufasha utagufasha matugire neza nizo ni dalili zigishetani kuri abantu ku mutoni rero ndakandamukunda yari mavugisha ugiye ngo ndafashwa ndamukunda ngo ndamubonye ngo ndamukuze gusa ibyo bintu cyo ni cyaha mwamukoze kandi so muravuga ni masatani abari muragwenda kimwe gituma murabana n'ubwo mutarabanura bose ni mubwumve ariko mubwitondere matugire neza yari ndabwiye ngo twitondere ibirimo birigishwa muri kino gihe cyari kinzanye kubabwira twitondere inyigisho zimwe zigishwa muri kino gihe inyinshi zivanze n'iz'amadayimoni sinzi niba bari gukora ku bushake kasi kigenda ari kuvangirwa cyangwa niba nabo baba bafite uruhare imatugire neza ariko ibirimo bigishwa muno ni bakeya barimo barakora n'umwami Yesu n'ahandi hose ubuzima satani amaze gufata abantu mateka satani adufise tarafise abakozi b'Imana yabangamiye sinzi niba kujya abantu bigisha abantu iby'ubeshi cyangwa bidahanye nuko birivuga sinzi harimo babishyamo uruhare n'abandi barimo baravangirwa abantu b'Imana ariko abantu bose tubabwira mwitondere tukuza Imana ivuga ndiko mwamesa abwira abigishwa biwe witonde by'abafarizayo wenda babwira abafarizayo ntaho bagiye abantu b'Imana ntaho bagiye ubu niwe buzuye abakozi b'Imana benshi ubu n'abafarizayo ariko si kiza kuba umufarizayo ninde cyangwa kiza kuba umukozi w'Imana kubavuga iby'umufarizayo ni umwuka wera batugire neza aha rero ushaka ndagakiza ahantu twitondere biri muri no misi nibigira bisi kuko ndabona murakomeye mumaze mu misi imbere yo kumva bizabimeze rero batugire neza Imana ibadutabare rero ndangiriza aha twitonde biri kino gihe tubyitondere tubugwebuza mu kintu kwa guhebuza tubyitondere ubuze ukuzi makore no aho kweri cyangwa n'ubongo nturebe ngo ni mwene wacu uyavuka mu muryango wacu uyu ni kamera yakoyo twakuna kuko nturebe ngo uri kwava mu isoko cy'iwanyu ahubwo ivuze cyavuze niba cyavuye ku Mana cyangwa se ni byari bigisha bihanye n'ibiri mu biriya Imana tugire neza nanjye cyo batumye gutangira cumi no kwiyana ibyo bintu ni Imana yantumye inyuma yaho nababeshi kikoje kandi yanyongera ibintu kugenda ibindi byo uvuga ibi nabyo ariko mu gihe itambira ibindi ycyane ibintu no kwiyana gutangira cumi gendangije bari no muri mundi w'Imana Uwiteka nyingabo reka abantu wiri jambo
ibyo kwitondera kwese abwira ngo abigisha biwe bishimiye ngo bitondere ibyo bafarizayo mana bigisha mana. Uwiteka ni umwanya tubona ko abafarizayo mana aho bagiye, iryo zina riracyahari kandi n'abakora nk'abo mana baracyahari. Mana yanjye ko abantu mana batahura ahantu bamaso yo kubona, batahura umukozi w'Imana, umukozi wa kweri n'abandi bakuza babesha. Yesu wegabura umwuka wawe mu bantu mana. Mana yanjye sabaraza umwuka wera mu bantu, abantu bamenye icyo barimo barigishwa, batahure ibyo barimo barabwirwa mwana, kandi batahure muri abana n'utabana muri abayenda. Nicyo nagira ndakubwira databuja n'abantu ndimo ndabwira amajambo. Urakoze mana, turi mushobozi umva amajambo mana, n'umura nkamera Yesu Kristo, gusa bizira Yesu Kristo umwami wacu. Amen.